Bakit di pagkagyan muli? Hi guys! I'm here at Dahilayan Adventure Park. You know what? Dili gid ko sumhan aning lugar ba. So, yeah. So, it's my rest day today. So, mo zipline na pud ko balik no. So, see ya. 840. Yes. Ang zipline 840 is naka-dapa. Ang zipline 600 dapa ang higa. Tayo mo kahadlo ka ng mga kuhan. Uy, you should never be afraid of heights. Pero dapat mas ma-afraid ka nga ma-fall. Ah! Dapat mahadlok ka ma-fall. Hi! Fall lang mga devil. Yeah, bawal ang pregnant. Bawal ang... Oh, may pregnant sa tuang. So yeah, so let's get the zip on na ha. 3,608. Agay. So, ayaw mo kahadlo ka ng zipline. Uy. Diba? Shera, ano mahadlok pang ka? Siyempre, hindi pa ka nakakaano. Di mataangay dapat mahadlok sa zipline. We should never be afraid of heights. Dapat mas ma-afraid ka sa matters of the heart. Stop talking to me. Yung ano yun? Ah. Lahat ng bagay sa kalibutan dapat safe tayo. Dapat safe tayo. Oo, mag-condom para safe. So, kuya, asa gid ang magparis ang kuan diha, bye. So ako, amo ko'y Paris. Bisti, kita na lang doha magparis. Pirmi na lang gitagway Paris ani sa zipline way Paris. Ha? Ansa? Wala kay Paris, kita na lang. Okay, harness, okay ra basta kita lang duha, magpatong lang gud ta. Agoy Ginoo. Kita lang gud patong duha oh. Hi guys. Oh my gosh. Fire! So yeah. Pero medyo may nakarin pa sa landing sa daan. Okay, murag baga kog lawas. So, this is my, I don't know kung ikapilan na ako nga zipline pero I'm still having fun. Mag-enjoy ko ano ba. Thank you so much. Guys. Pero maganda ba sa landing? Lagi kang sign. Yes sir. Smooth lang yung impact sa landing. Okay. Mo na itong signboard siya no? Sa imo ang left side. Okay, ano nakakadool pag sit-down? Hindi lang mo nagpas. At second, tulog yung cook. Ikaw basta. Okay. So let's go. Ready? Okay, single rider, kay Morto. Okay. Agay. May buntag. Good morning. Good morning. Hi, good morning. Okay. Next ride is 320 meters. Ma, taori ko panty ma. Taori ko panty ma. Right foot.
birthday ni Mama. Lakpag yun. Kanagin ma. Sige ba ma? Ati manay mong anak ma. Hi! Okay, ready na? So, kanin siya nga zipline mo ang tawag nga, relax your Pakakang zipline. Okay, so, Go na sir, pwede na ka mag-hold hands or hands. pwede hold hand? Hold Wala, hands. wala mo ko ika-hold hand. Sipin mo lang may ka-hold hands ka sir. Bastos na gini siya nga bata. So, muna na ko, ma'am. Bye sir. Bye! Hold hand. Wow, we're charming! Woo! So we're here at Pine Grove. Yeah, by the way, thank you so much to Ravi Victorio. Thank you so much, Ravi. Oh my God. Thank you so much. Words are not enough to express how thankful I am. Char! So yeah. So, di ron ako isa ka love life. 6 months. At saka, charot lang. So, mag-check-in na no? So, siya natay. Sa tawag itong 500 gani, ma'am? Incidental fees. Incidental fee ng 500 pesos. Pero refundable na siya. Dayon. Can you read lang the house rules sir to avoid penalties and charges? Okay, house rules, penalty and charge. Atong kanang basahon, no? Kasi mga penalties and charges, rules and regulations. Bawal magdala og laki sa sulod sa kwarto. Hoy! Ba? Agoy moral. Bawal gid ko magdala og laki ani. Bawal gid siya. Hello, sir. Available pa ka, sir? Available ang steak, sir, no? Available. Char! So, we are here at Del Monte Clubhouse. So, gusto na ko ipatry ako mga bisita o steak. Pero hopefully ma-afford na mo, no? Kay mahal man kay diri, oy. Charot. Awan ta nag-research kaya ra. Ang large ma'am, 600 grams. Kasi available, sir? Available large na lang. Available ka naman. Ang sizes today wala. Kasi para wala ni small video. So, kana na lang. So, pinakamahal, oy. Asa Ako na nag-lisod. Dito, tanawa sa ning view diri, oh. Patanan ako sa inyo ang view. So, this is Del Monte Clubhouse. Dili po sila nag-golf. Oh, diba? Which one yung may ano yung may So, yeah. Yuri pa yan. Bisig sila order. Yeah. Hi, Sir Brian. Hi, Joey. Hi, Miss Maria. And hi, Shera. Hi. Thank you, Burger. Thank you, Burger. Oh my God. Hindi available. So for our steak, have it well done. Well done. Char! So mag-ginarbusa sa mi karon no mo order sa gid mi og katong large. Ito pinakamahal.
Which is 1,800. Oh my God, 1,820. So to siya, That is the porterhouse. porterhouse. The best sellers or the house favorite. O the house favorite. Char! Mahal kayo, no? Ginoon ko. Kailangan ito mas maningkamot pag isa itong pagpanarbaho, no? Mas dapat ato yung i-reach ang itong mga targets sa mga halin. Diyos ko. Para masustinar na to atong mga panginahanglan sa kinabuhi. O baka try ta ginarbusa. So yeah, it's so fresh in here. So I would like to invite all of you out there from Luzon, Visayas, and the other parts of Mindanao to please visit Manolo Fortich, Bukidnon. And of course, before mo wato sa Manolo Fortich, drop by naman sa Cagayan de Oro, kay the City of Golden Friendship, diba? So yeah, sa Cagayan de Oro, makita po ninyo akong Skeyn. So yeah, we will have a live interview portion. Ming, nakatry na kasi lang steak din, Ming. Ming! Nakatry na kasi lang steak, Ming. Yan mo. Ay, walk out siya. Bigyan na lang sa akin. Walk out siya. Mo lang tawag nga kung I'm speechless. Ming, nagtry na kasi lang beef, Ming. Ming. Yeah. Kung mukha magod mo diri og steak diri sa Del Monte Clubhouse, ang ilang gagamiton nga meat magod is pineapple fed ni sila. So I think of course pineapple. Dami po siguro ilang karne ano no. Pero yes, ang mga baka diri nga ilang gagamiton sa ilang kuan, sa ilang steak diri is pineapple fed. Yeah. So katay na mo pineapple fed nga baka. Kaya ako mo kung kaila magod kay sagot fed kung uban baka magod ang mga baboy po dira kay pasaw fed. So diri sa Del Monte, kuan isa diri pineapple fed. Char! How's the food, guys? Speechless. Yeah, so this is the steak. Yeah. Well done yan, well done ha. So enjoy lang mo di ha. Sir Brian, thank you so much for this very, oh my god, sumptuous meal. Thank you so much, sir. Ikaw na bahala sa amin, ha? So yeah, so mga on sa amin, ha? Mga on sa amin. Ano? May pagpaniod to di, ha? Yun sa kanin mo. Hi! Harimau! Harimau! Ngiming! Ikaw mo siya pagkakon? So thank you so much guys for being with me. Thank you so much for your support. Thank you so much for the love, for the likes, for the shares. And if na may gusto istorya sa ako, you can comment it on the comment section. And basta na may gusto po ipatry sa ako, so na po kanang gusto ninyo ipatry sa ako ang mga things nga wala pa ninyo nakita sa video, you may comment also, you can suggest, and you can I will internalize and akong paningkamutan nga ako yung mahatag sa inyo ang inyong gusto. Chai! So mora to. Yes, thank you so much. Kita sin salamat ikay sa inyong suporta gyud. So katong wala pa nag-like, like diha. Dayon sa akong YouTube channel. Katong wala pa naka-subscribe, subscribe diha. Pag-subscribe lang ba para padayon lang kita sa paglambo, no? And nanginaot ko nga mas mo ginhawa pag kita sa atong kinabuhi. So thank you so much to Aeroden Car Rental, and thank you so much to Ravi Victorio. And this is another session of Ina lang inyong mama nga nakita ta. Bye! See you on my next video.